Važnost stručne, psihološke i iskustvene podrške, razmena korisnih saveta, bile su neke od tema radionice održane u Prijepolju. Savetovalište za žene obolele od raka dojke Jefimija iz Užica zastupa tezu da je važno da podrška bude prisutna u svim fazama lečenja, kao i posle, jer rehabilitacija i život nakon lečenja također mogu biti izazovni. Mi radimo i na preventivi, jer na ovaj način i promovišemo i preglede, samo pregled, klinički pregled, važnost odazivanja na skrining raka dojke, a sve u cilju ranog otkrivanja raka dojke, jer naravno kad rano otkrijemo rak, mi imamo i ženu koja može da bude izlečena, imamo ženu koja živi dugo i kvalitetno i smanjujemo smrtnost od raka dojke. Za žene iz Prijepolja koje iza sebe imaju iskustva raka dojke, period druženja sa članicama udruženja i nakon izlečenja predstavlja podsjetnik na snagu njihove borbe i značaj podrške u tim momentima. Kroz sve sam to prošla, nije bilo lako, ali dobro je, nadam, zadovoljna sam sa svim. Pogotovo njih kad vidim, onda sam najzadovoljnija i najsrećnija. One nama mnogo stvarno znače. Njihov dolazak, znači sve bi ostavila, ne znam šta da mi, a oni kad dolazu ja to ne bi zapostavila. Pa meni lično je značilo puno. Imala sam veliku podršku od strane udruženja i gledam da svaki put prisustvujem kad oni dolaze tu. Razgovaramo o terapijama, o svim tim kontrolama i tako i šta dalje i kako. Uglavnom, ono baš znači. Žene koje su izlečene od raka dojke važan su resurs u udruženju Jefimija, jer one pružaju iskustvenu podršku ženama od početka lečenja. Mislim da je jako važno, kao što je meni bilo važno kada sam izašla iz operacione sale i kada je prošao neki period i kada sam mislila da je sve kraj mom životu i da mi se u mom životu desio zemljotres i da nemam dalje života. Preda mnom se stvorila gospođa koja je došla iz udruženja Jefimija, koja me je pružila svojim primjerom podršku i pokazala da život postoji i posle. I onda sam ja, kad je ona to prestala da radi, onda smo mi to nastavile i ja sa velikim zadovoljstvom pružam iskustvenu podršku svim ženama, da svojim primjerom živim pokazujem kako da nastave dalje. Pored iskustvene i druge podrške koju pruža udruženje Jefimija, one svojim aktivizmom utiču i na zdravstveni aspekt lečenja. Dobra stvar je što preko udruženja možemo i da utičemo na državu i uspeli smo u tome. U prošloj godini je jako puno inovativnih lekova za lečenje raka dojke prošlo i uspeli smo da ih dobijemo i da naše žene dobiju zaista najsavremeniju terapiju za lečenje raka dojke. Rak dojke je najčešće maligno oboljenje i treći vodeći uzrok smrtnosti u ženskoj populaciji u Srbiji. Pravovremenim otkrivanjem i započinjanjem lečenja obolelih osoba može se postići izlečenje u više od 90% slučajeva.